ngo yaciye hirya ariko Imana ni igitangaza. Semene haleluya, amen. Uko niko biba bimeze kandi ni ihame. Ushaka azazana amashati abiri katwe tugira ivyuya byinshi. Nigeze kuja gushaka umukobwa umwe aranyanga ngiye mu Gitoga, arambwira ngo uyu mugabo ngo agira ivyuya byinshi. Tinono turashize yewe. Uko ngiye gushaka bandangiye umugeni, bavyara banje baba mu Gitoga babasinzira batimbwa. Ndagenda ngo shike turatarama ngo dutarame. Akaboko gakoze igitangaza, arambwira ngo taho kwihanganira umuhungu ngo nibi vyuya twatose. Shatiraro twari kandi garuguru yaramashati ibena yakomeye, iraroba neza neza, tukaroba neza, za butsi zikaroba twaraho tukazikuramo ngo turangize. Uwo mukobwa aravuga ati sino kwihanganira uyu muhungu. Uwo abaracitse turatandukana. Aho ndagenda bandagira undi mukobwa waba ese turi kumwe ba bandagira undi mukobwa wabitira. Ndagenda nja kumushaka ngo shike, sizo ukuntu hari ku murambi, hari umurambi w'abasita, akaba n'umurambi w'abadahugwa, ariko babaga ko hino gutya kwa basavye. Ndagenda ngo shike, sizo ukuntu nagiye kandi ko ngiye gushaka ngo shike hajya ku murambi w'abadahugwa. Pasanga umukobwa twataramanye ngo ni Kabano, yarapfuye yitavye Imana. Kabano Nyamberwa amaze nci wabo, sinzi ukuntu naciye wabo, amaze twinjira mwa musaza we, amaze araririmba yarinje indirimbo igipfurere ivuga ngo Mwami Yesu iri akagendi ngwiringanya ngo handu tugahingira. Araririmba yagazarimba Nyamberwa, araririmba Nyamberwa ndamutegera arayirangiza. Yarimvye kindirimbo 8 turi kumwe twembi. Naramubwiye ngo naje nguririmbe ndatahara hakujya ku murambi niyo mpaje uririmbe. Araririmba indirimbo ya mbere rangira, aririmba ya kabiri ngo aje kugeza 8 ndasohoka ndi kwa twasezeranye ndataha. Ndagenda ngo nje kwikoza ajya ku murambi w'abasita, sanga hari gitaramo cata ya gati, twama twinjira mu gitaramo. Gahunda yari yanjanye biba birarangiye. Naho gabajya abantu nari ngendeye bari bandangiye barungo mu gitaramo, babona ibintu zakomeye, babona dinji. Ambonaga mu gitaramo uwo mwana w'umukobwa ngo turangize, arambwira ngo ningende ngo azobanza bitekerezeho. Ndataha ngo bari gutaha tivyakuvuta. Akitu zarakomeye. Dutange haleluya ariko ndanezerewe. Haleluya! Haleluya! Noneho igihe dutaramye turi wacu mu rubarati, turatarama neza turanezerwa. Igitaramo cyasa twataramye ahantu ngo ni Beteli muri Methodist. Dutaramye muri Methodist. Umugabo umwe arayishurirwa dutaramye. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo kurajarajara kurasiga umugeni wawe ari hano mu rubarati. Reka kujiriya wagumye gukubita hirya no hino, umugeni wawe ari hano. Ni sawa, turatarama. Tese uwo mugeni ninde se mukagima, ariko Imana ntiyamutubwira iricecekera. Nuko sinzi ukuntu nyine naje nama nkunda umukobwa w'umuhana, ndavuga toje kumubaza ngo mubwire. Arambwira ati Yesu arasubishe ba. Tiyesagize neza, kiragaza sengera umuhungu ukijijwe wuzuye umwuka w'Imana, wuzuye umwuka wera. None nta kibazo, ibintu yabiciyemo. None niwe umwacu tumaranye igihe imyaka myinshi. Ubu uko turaje gushingira, Yesu yatugiriye neza. Amen. Amaneza turanezerwa neza, igitaramo kirinjira kirakorera. Hajya ahantu uzureba ubundi ukazumva kamarira. Hari igitaramo kimuzugeramo ukamusiga nturebe n'ubundi, ukazumva wagiye mu yindi si. Turatarama ngo dutarame. Umuhungu umwe yandika amandiko, ngo yandika amandiko. Semene haleluya, amen. Imana yatubwira ngo tuyafate ngo tuyamuheze ngo niyo kire ngo ari amakire. Nabonye aho dushira amandiko mu mazi basera basi, agasafuriya duteka amazi dushiramwo amandiko.
ngo dushire amandiko yose araroba, ikaratasi yose araroba, isigara kantu kameze nk'ujya kurwara, kangana n'urwara kanga kuroba, tugafata ikijiko tukinika mu mazi ngo kararoba karanga. Imana yatubwira ngo ico ni kinini muhaye ngo niyo kire muhaye, narabibonye n'amaso yanje. Ikaratasi iraroba ahantu hose, iraroba iri mu mazi iraroba, ngije kugera kantu hagati, hamasigara kantu hagati kameze kanga kuroba, twagakuyeho turagaca kujya twagashizemo kanga kuroba. Imana yatubwira ngo iyo ni kire mpaye umuvandimwe, mumuheza ayo mazi. Arayanywa arahuhiriza, ngo aje kuba kuwakanya ararema neza za ruhuha, yakize ari muzima. Ubu nyine ari Burundi amerewe neza, umugore yaravyaye Yesu yamugiriye neza. Azicwa n'ikindi impyiko zarakize zararangiye. Je sinzi kuririmba, umunsi umwe nibwo navuye i Burundi, kera twari duharaye inkambi zikiza zi Burundi 2002, twama tuja mu Cishemere tuvuye iwacu ku Ntondo, twama twikonera neza ni Burundi mu Cishemere. Ico gihe inkambi zo mu Cishemere barazisenya bazijana za Muyinga za Mwaro hehe cagiye, turazamuka turataha, twegega twari twaje gusa tuje kwiga ngo turangize. Nibwo nazamukanye nk'indirimbo imwe ngo shike ndayigisha muri korali, ariko ikananira kango ariko ndayibigisha nyine ngo baruhe bamugeyo na bamutiyongera nabandi bayishakira nk'ijwi, barayigorora tukaza tuyiriri. Niyo nigishije mu mateka indirimbo imwe mvuye mu Cishemere. Vera asa n'uwarangije ibintu, niturangiza dusure kandi dutambe. Semene haleluya. Amen. Kandi ko numvise nk'umwuka wo gutamba, nabonye nayo impamvu nazanye, tubona kuno kino gishati ko ari nk'ikintu gikwiye. Noneho natekereje kuja Gisiri kudodesha bijya by'ikano ku birenge, bijya by'abasomali byo mu gitaramo, so turara twirukanka buce mu gitondo. Semene haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana ko turi hano, turashimira iyi ministeri yadutumiye, twavuganye n'umuvandimwe Prince ari nawe muyobozi. Imana igweze umugisha, n'abandi bose mukorana, Imana ibagire neza. Ndashimira Imana kubwa mwene data muyobozi bukuru Peruse nakuru, twari mu giteraniro nakuru, baratwakira neza cyane, batubera umugisha. Imana ibaheze umugisha cyane, kandi Imana ikugire neza. Ministeri yose Imana ibagire neza. Ndashimira bene data bavuye Kasarani, harimo Evangeliste Sibomana ndetse n'abandi bose bene data muri Kristo Yesu. Imana ibagire neza. Ndashimira iri torero rya twakiriye rya Vineyard, turashimira umushumba mukuru n'abandi bakorana ndetse n'abakristo bose. Turabakunda, nagiye ntekereza hari bitaramo twigeze gutaramira hano, Imana itugira neza. Semene haleluya. Mu minsi ishize nibwo nariko nibutsa Colonel Mitabo, hari igitaramo twigeze gutarama hano. Uwo munsi Imana ikora ibitangaza. Semene haleluya. Narakimwibukije, ndashimira Imana kuko twongeye kandi kuba hano. Imana ibagire neza mushumba n'abandi bose mukorana ndetse n'itorero ryose. Turashimira Imana kubwa Bishop, nawe yakoze ikintu gikomeye. Imana igweze umugisha mushumba, kandi no kuri twabyishimiye cyane. Yabivuze Revera, gutanga umubiri nk'igitambo kizima gishimwa n'Imana. Ukomeza mubona abantu birera cyane, iyo umuntu adaherukanye n'undi niko bizemera. Iyo udaherukanye n'undi uza wibwira ugatekereza ko se runaka aracari kuri wa murongo twatandukaniyeho. Ntimuza muzibaza mwebwe, iyo umaze nk'iminsi mutabonana n'undi ukamutekereza, ariko mu zukuri umuntu wese agira uko yahamagawe. Mushobora gutandukana n'undi iminsi mikeya, wenda mwasubira guhura ugasanga wa murongo utakiriho. Ariko turashimira Imana ko twese tubonanye,
tukiri mu murongo kandi tukiri mu mutu w'Imana. Imana ibaheze umugisha bishopo kandi bagire neza. Ndashimira Imana ku bwa Revera uvuye kutuganira ijambo ry'Imana. Imana yasererwe umugisha. Avuze ijambo ndavuga ati se Revera twateguriye hamwe kuko yagiye akora ku magambo menshi natekereje ngeze hariya. Buriya yakoze ku ijambo natekereje nanajyanditse hano rivuga ngo kwihana niko kuza kubanziriza gusenga. Iyo umuntu aje gusenga Imana neza azabanza akatura hanyuma akabona kuja imbere y'Imana akabwira Imana. Imana mwijuru rwese umugisha mushumba kandi twari tubakumbuye n'ukuri. Turabizi neza abantu baba bafite imirimo myinshi hano umurimo w'Imana mushumze muyoboye n'ibindi bikorwa bitandukanye kandi n'iki gihugu naco giteye ukuntu, ariko turashimira Imana kubwo ijambo ry'Imana. Imana rwese umugisha. Amen. Ndashimira Imana ku bwa mwene data uvuye Imbarara. Imana rwese umugisha da. Mumukubitira amashi. Mperutse Imbarara, twari mu giterane Kampala tuja gutarama Imbarara, twataranye mu rusengero rwabo rwa Karivari baratwakira. Ariko twagize ibihe byiza mukagira Imana. Twari tubashiriye. Ndibutse nkurura ibintu ukuntu mwatwakiriye. Iyo ubonye umuntu ahantu utamukekeraga namuyobewe. Nakubaza se mwene data nihe duherukanye. Ngatekereza hano muri iki gihugu kagira gutega kubita, ariko mwene data ngavuge ngo aturutse mu Bugande prince hamwakira. Nama mukurura wese neza ndamwitsa. Imana igweze umugisha muvandimwe. Baratwakiriye muri Karuvari hariya Imbarara. Tugubwa neza turataramana muri uwo mugoroba. Imana idutiza imbaraga n'ibyishimo tugubwa neza. Imana ikugire neza. Hanyuma ndashimira Imana soza ku bavandimwe dukorana umurimo w'Imana. Turashimira ku bwa secrétaire ya Izuru kuba turi kumwe. Imana igweze umugisha. Yararushe cyane, yaravuye kure, ariko turashimira ubu nyine dusoze hanze. Yaransezeye ambwira kuko agiye kuruhuka kandi nejo ngafite ubukwe, ariko nyine arasubira kandi sinzi ukuntu afashwe tugeze kuri gate kandi sinzi umubwiye ngo nagaruke. Twako dusezerana ariko baravuze tereka imbe kutarama kandi akanya gato yaragaruka. Muvandimwe Haizuru, Imana rwese umugisha nshuti kandi Imana ikugire neza. Turashimira ku bwa perezida w'akarere Karongayi Nshizirungu. Imana rwese umugisha muvandimwe kubwo umurimo w'Imana muhamukora hano kandi kuba waje kugira ngo tubane. Imana ibaheze umugisha kandi twabishimiye. Imana ibagire neza. Turashimira Imana ku bwa bene data twagendanye. Imana ibaheze umugisha. Nimwe nkabahaguruka yeme muve hasi. Mwagize neza kabisa. Imana ibaheze umugisha. Ni inshuti muri Kristo Yesu kandi muzo kuri twari ko tuza turi nk'abantu batandatu. Ngwaje kuba saa moya nama numva bose barampamagaye abandi nkabangaye. Barambwira ngo ntibakibonetse. Hari iwacu hari irindi kesha hari kwa Revera Jean Paul hari giterane abenshi nibo bataramiye. Ariko abo twari ko tuzana bahise bampamagara. Umwe yaravuye ngo ku musozi kandi twari dufitanye gahunda. Arambwira ngo bibisananiwe. Arampamagara ati neza ngeze mu muzu ngo fungure gutya. Nama numva itegeko yazirabaye. Arananirwa. Undi nawe arampamagara ati niriwe mu mujyi kuri ibi bya UN kuri ama message bacishijeho ibyo baba bakora hariya ati none ngeze mu nzu biranga. Ambwira gute. Undi nawe turaburana kuri telefone nimba yaje agagarukira nzira niba byagenze gute. Ariko ndashimira Imana ku bwa bene data kandi Imana baheze umugisha kandi nukuri turabizirikana cyane kandi muri inshuti turabakunda. Imana baheze umugisha. Semene haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto nguzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Habe niyo yo bari umwana mutoya urabona bariya tibona nkurikira ni rya kabiri ni rya gatatu. Ariko kandi iyo umuntu asenga imyaka yiwe yose nzamuha agaciro nkamufata nk'umuntu tungana, kamuha agaciro nk'umukozi w'Imana. Umugabo umwe yigeze kutubwira dutaramye mu Gitembe ahantu mu Rurambo tuvuye iwacu ku Ndondo zibuvira. Ngiye kwinjira mu ijambo. Haleluya! Haleluya!
aratubwira twari dutaramye tugubwa neza turi mu gitembe twasaze turi mu birere turi kumwe n'abamututsi turi kumwe n'abandi twari abantu bakuru nyine ngo arangize umugabo umwe aratubwira ariko mwebwe abantu bangana gutya muza mwaba murara mu gitaramo muri kumwe n'ubwana butoya bwa Godasi cyo gihe ura mwana ushatse ari iwacu ngo ni Godasi bwari bukirukuga buto bungana nabo bufashwe n'abandi. Semeni haleluya. Turara dutaramye uwo munsi ngo aje kuba mu gitondo aratubwira ngo tumabari tina natekereje ndagwase bano bagabo n'aba bana ariko umunsi bari bataramye bije mu gitaramo numva kuko haba ibintu bikomeye araza aratubwira ngo yari yatugaye mu mutimiriya wakavuga ati bano bagabo bangana gutya n'aba bana bakobwa muza wamugire kandi twatuhageranye nk'inshuro ka 3 ariko nyine harukuntu yarashatse kuvuga rero narishatse kuvuga kuri bene data bariye uko ni bene data baha agaciro gakomeye cyane kandi semeni haleluya kama bafata nk'abantu bakuru ndetse no mu myaka kubera kuko hari icyo Imana yabashizemo. Imana baheze umugisha. Ndasoje amashimwe abacuranzi bane baheze umugisha mwinshi mwagize neza bene data guturuka Kasarani mwene data twaturi kumwe kwa kabiri batubereye bacuranze neza umwene data urara kuri afishe nawe ese ne yandi twataramanye baba Kayore abacuranzi bose no kuvuga ngo edikota ni Kayore abacuranzi bose edikota zabone hari Kayore kuri yabara babizima nitwe twabazamuye hari Kayore satuzi mukunga. Semeni haleluya. Mu rusengero rwacu muri Horebu indirimbo yo kwiyegereza amateraniro kumanywa mu gitondo ni minota 30 twatuzina tukabyina neza igitaramo cyaro bakikaba abagore bagafatwa abakobwa bibitinyuke bagafatwa abakecuru bagafatwa umuriro ukaka tugatarabira Imana iminota 30 kandi ni ijambo ry'Imana umuvuga butumwa bazamuheza isaha uko nkatwe tutize theology bazaguheza isaha ukagwana nayo ukazamuka ukurira ugatambika ugaca hirya ugasubira inyuma ukaje imbere isaha neza ukayikunguta ukicara isaha yose wabwiriza. Semeni haleluya. Ariko tugira iminota 30 hakikamu kandi n'izindi gahunda zigakorwa abaririmbyi umuyobozi wa gahunda akiyegereza amateraniro akiyegereza nibara abashitsi agatanga indirimbo z'abaririmbyi tugatanga amaturo abashima bagashima afite amashimwe twarangiza secrétaire agatanga amatanga bijya byose zacu zo baporo twarangiza bakavuga ngo tugiye kwiyegereza umuvuga butumwa kariba abayumbe n'iteraniro ryose twiyegereze amateraniro umuriro ukaka tugatarama tukiruka umuriro ukaka gutya twaza dusohoka hanze twaza turanza amatatu twigeze gutarama umunsi umwe gutarama hari iwacu sinzi kuntu usaba umukana igitangaza twama dusohoka nta wabwiye iwabo twari ukaza cyangwa twirukanke twese twisanga harya haje Soweto umwe yamaca undi acaha duhurira neza hajya hirya mu muhanda wo hirya hamaruka haje Soweto uko turi mu materaniro yewe ugeze hano gute ngo yaciye hirya ariko Imana ni igitangaza. Semeni haleluya. Amen. Uko niko biba bimeze kandi ni ihame ushaka azazana amashati abiri katwe tugira ivyuya byinshi nigeze kuja gushaka umukobwa umwe aranyanga ngiye mu gitoga arambwira ngo uyu mugabo ngo agira ivyuya byinshi tinono turashize yewe uko ngiye gushaka bandangiye umugeni bazara baje ba mu gitoga basinzira batimbwa ndagenda ngo shike turatarama ngo dutarame akobwa yakoze igitangaza arambwira ngo taho kwihanganira umuhungu ngo nibi byuya twatose shatiraro twari kandi garuguru yaragashati bena yakobeye iraroba neza tukaroba neza zabutsi zikaroba twara tukazikuramo ngo turangize uwo mukobwa aravuga ati sino kwihanganira uyu muhungu uwo abaracitse turatandukana
aho ndagenda bandagira undi mukobwa w'aba ese turi kumwe ba bandagira undi mukobwa w'abitira ndagenda nja kumushaka ngo shike sinzi ukuntu hari ku murambi hari umurambi w'abasita akaba n'umurambi w'abadahugwa ariko babaga nko hino gutya kwa basabye ndagenda ngo shike sinzi ukuntu nagiye kandi ko ngiye gushaka ngo shike hajya ku murambi w'abadahugwa pasanga umukobwa twataramanye ngo ni Kabano yarapfuye yitavye Imana Kabano Nyamberwa amaze nci wabo sinzi ukuntu naciye iwabo amaze twinjira mwa musaza we amaze araririmba yarinje indirimbo igipfurire ivuga ngo mwami Yesu iri akagendi ngwiringanya ngo handi tugahingira araririmba yagazarimba Nyamberwa araririmba Nyamberwa ndamutegera arayirangiza yarinje nk'indirimbo 8 turi kumwe twembi naramubwiye ngo naje nguririmbe ndatahara hakurya ku murambi niyo mpaje uririmbe araririmba indirimbo ya mbere rangira aririmba ya kabiri ngo aje kugeza 8 ndasohoka ndi kwa twasezeranye ndataha ndagenda ngo nje kwikozajya ku murambi w'abasita sanga hari gitaramo cata ya gati twama twinjira mu gitaramo gahunda yari yanjanye biba birarangiye naho gabajya abantu nari ngendeye bari bandangiye barungo mu gitaramo babona ibintu zakomeye babona dinjiye ambonaga mu gitaramo uwo mwana w'umukobwa ngo turangize arambwira ngo ningende ngo azobanza bitekerezeho ndataha ngo bari gutaha tijakubunda akitu zarakomeye dutange haleluya ariko ndanezerewe haleluya noneho igihe dutaramye turi wacu mu rubarati turatarama neza turanezerwa igitaramo cyasa twataramye ahantu ngo ni Beteli muri Methodist dutaramye muri Methodist umugabo umwe arayishurirwa dutaramye arambwira ngo Imana irambwiye ngo kurajarajara kurasiga umugeni wawe ari hano mu rubarati reka kujiriya wagumye gukubita hirya no hino umugeni wawe ari hano ni sawa turatarama tese uwo mugeni ninde se mukagira ariko Imana ntiyamutubwira iricecekera nuko sinzi ukuntu nyine naje nama nkunda umukobwa mu muhana ndavuga toje kumubaza ngo mubwire arambwira ati Yesu arasubije ba tisagize neza kiragaza sengera umuhungu ukijijwe wuzuye umwuka w'Imana wuzuye umwuka wera none nta kibazo ibintu yabiciyemo none niwe umwacu tumaranye igihe imyaka myinshi ubu uko turaje gushingira Yesu yatugiriye neza amen ko turaje gushingira ko ndavuga ngo Imana izangiriye neza impeza umukwe zadutaramara twiruke mu gitaramo n'umukwe umuriro wake kubera kuko umuhungu ni mutoya inzantekereza nk'umukazana nkavuga ati Yesu azongiriye neza angeze igihe cyo kuba mfite umukwe n'abakazana amaze dutarama tugubwe neza nije kubwiriza mbwira umukazana ngo naza atangirira akazi 3 muri utangirira akazi 3 tubwirize murakoze cyane bari baheze mugisha reka hayizuru nadusomere turabanguka cyane kandi turasoje no kuri sintinda dusomere Nehemiya gitabo cha Nehemiya ibice 2 umurongo wa 18 kabiri 18 Nehemiya yes hanyuma tuvuga aya magambo dusoze Bibiliya iravuze gutya ngo babwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza babwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza babwira n'amagambo umwami yambwiye baravuga bati aho nimuhaguruke twubake nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza amen. Subiremo nuko
nanisoje umurongo wa 18. yego naho twongere dusubiremo. Babwira ukuboko kw'Imana yanje uburyo kwangiriye neza. Babwira n'amagambo umwami yambwiye. yego Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. iri jambo Bibiliya iravuga ngo Nehemiya bamaze kugera i Babuloni, Nehemiya bajanywe ari iminyago. Bamaze gushika i Babuloni, Nehemiya ngo agira umugisha wo gukora ngo ibwami. Semeni haleluya. Amen. Agira umugisha wo gukora ngo ibwami. Aba protokolo umwana niwe wamenyaga icayi cya mu gitondo, breakfast ya mu gitondo, akamenya ibyo amugaburira saa sita, akamenya uburyo amugenzereza kose mu protokolo kugira ngo umwami amererwe neza. Nehemiya ngo agira uwo mugisha abibwami. Semeni haleluya. Amen. Bukeye ngo Nehemiya ngo araho, sivuga aya magambo menshi cyane ngo mvuge iki gitabo. Noneho Nehemiya ngo umunsi umwe ngo araho gutya ngo asohotse ngo hanze, nimba ariko yitembeza ahantu, nimba aragiye ahantu, ngo ahura n'umugabo witwa ngo ni Hanani. Semeni haleluya. Amen. Ngo amubaza amakuru y'iwabo, aramubwira ati se iwacu ni guti? Yewe wowe uvuye mu minembwe naya. Amubwira amakuru y'indondo mu Rurambo, iriya za Rurambo Ipfurero, amubwira amakuru yo muco hagati, amubwira amakuru yo mu minembwe, amubwira amakuru yo mu Myogogo Ibuvira, ngo ubwo ni urugero, agenda amubwira amakuru y'iwabo. Semeni haleluya. Haleluya. Ijambo rya mbere aramubwira ngo inkike zose ngo zarangiritse, zarasenyutse. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo amarembo nayo yarasenyutse. Ijambo rindi aramubwira ngo ibituro by'abasokuruza byarahiye. Ngo amubwire aya magambo. Semeni haleluya. Nehemiya ngo agira agahinda ko mu mutima. Ko turumvikana? Yego. Notangana mukandikiriza. Duhimana cyubahiro. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo Nehemiya agira agahinda. Ikintu cya mbere Nehemiya ngo yakoze ibintu kabiga. Ijambo rya mbere ngo yicaye hasi mu ivu. Semeni haleluya. Amen. Yicaye hasi. Ijambo rya kabiri ngo ararira. Amen. Ijambo rya gatatu ngo yatura ibyaha byose. Bijya umushumba yatubwiye ba Daniyeli bakoze, yatura ibyaha byose. Ijambo rya kane ngo arasenga. Amen. Amen. Agira gute? Arasenga. Ariko ikintu cyatangaje, Nehemiya ngo amaze gukora ibyo byose, Bibiliya yambwiye ngo Nehemiya ngo agahinda ngo yagize agahinda kiriya mu mutima ngo karuwe katunguka mu maso. Noneho ngo umwami ngo amurebye arabata se Nehemiya, ko mpamubona udakeye, ko mpamubona nta morale noneho ufite, kandi itegeko ryo guserva cyangwa se protokolo agomba kuba ari umuntu ufite morale, agomba kuba ari umuntu ugira ibyishimo. Ndio. Semeni haleluya. Haleluya. Haba no mu makanisa umuntu w'umuprotokolo wasigiwe ayo mavuta agomba kuba ari umuntu ugira ibyishimo. Protokolo tugomba gukanyaraza, ugomba kuba ufite ibyishimo. Waza gutanga amazi kwa pastor ukabanza ndetse ugashira amazi muzamu yazana mu kantu kariya kantu, washaka ukagatereka hasi ukabanza ukaramutsa abashumba. Amen. Amen. Ukabara musuka beza amaboko hose kumerewe neza. Warangiza ukazuterura amazi ukaterekana kwa revera, ugaterekana kwa bishop, ugaterekana kwa president, ugaterekana kwa revera, ugaterekana kwa mama revera, nuko ugatambuka jana kwa umerewe neza wauseka. Apana kwambuza gusuba watagira ngo wamuzana amazi uzamushika gusukubite gutyo kubite tuhahoreba abantu nta morale urakanyaraje utakajagari. Ako Nehemiya ngo yari gihu. Semeni haleluya. Amen. Umwami ngo amurebe. Nehemiya ngo umwami ngo amubajije uko impamvu ituma nta morale afite nta byishimo. Abona kuko Nehemiya yatonza akaraye ntamerewe neza, ngo aramubwira abwira umwami amakuru. Aramubwira ngo na makuru yiwabo.
mfite inkuru itari nziza, nabwiwe amakuru y'iwacu atameze neza. Amusubiramo muri biriya byose twavuye kuvuga hariya. Semeni haleluya. Haleluya. Kugeza igihe Nehemiya ngo yasabye umwami ngo kuja iwabo ngo aje gusana ariya marembo ziriya nkike biriya byose ngo byasenyutse. Bigera ahantu nja gusoza, umwami ngo baraganira bakora ikiganiro kandi ngo baremezanya, aramwemerera amuheza urwandiko, aramwandikira ibintu byose ngo bigomba kumucisha mu nzira agomba guca, byose birarangira. Nehemiya aragenda ngo aja gusana cyangwa se ngo aja kureba iwabo uko isibazo zimeze, ariko afite intego imwe, agiye kubaka Yerusalemu. Semeni haleluya. Amen. Ayo magambo sinavuga ukuntu Nehemiya yashitse ngo afata ngo abanza gufata ifarasi ngo aragenda ngo wenyine ngo agenda akora visite, aca ku marembo agira gutagaca kuri iri rembo akareba uko rimeze, ngo agaca kuri iri wenyine, kugeza igihe ngo yahamagaye bene wabo ngo arababwira abantu ngo bari basigara bakumanya, arabwira ati mwa bagabo mwa bagore mwe mwa bene data timamubona ko tumeze nabi, ngo arababwira ngo nimuze twubake Yerusalemu, tukajya kuba igitusi mu mahanga. Ndio. Haleluya. Haleluya. Nehemiya akora icyo gikorwa, ariko semeni haleluya. Amen. Amarembo Nehemiya yasanye ni amarembo menshi, ariko ngiye kubabwira amarembo 3 hanyuma nsoze kandi sinyatindaho. Semeni haleluya. Haleluya. Irembo rya mbere yasanye irembo ryanyuzwagamo imyanda, kandi iryo rembo ryanyuzwagamo imyanda birasobanurwa ngo nukwihana. Amen. Birasobanurwa ngo nukugira gute? Nukwihana. Nta kintu na kimwe twokora tutabanje ngo twihane twatura ibyaha. Abantu bafite imyanda ko barasengera ku bintu bikomeye cyane, ibishingwe ni byinshi, amafuti ni menshi, akajagari ni kenshi, ariko kugira ngo twumvirwe imbere y'Imana, isengesho ryiza rizarigera imbere y'Imana kandi rikumvikana imbere y'Imana, ni isengesho ribanzirizwa n'iki? No kwihana. Ndio. Niba dushaka ngo hagire icyo Imana ikora ku bwoko bwacu, ku matorero yacu ndetse n'imiryango yacu, ni ukubanza tukatura tukihana. Ikintu kigoranye ubunyine, ikintu cyo kwihana cyabaye ingume mu bantu. Umuntu yoririmba akamara igihe kirekire ari umuririmbyi ariko akarimbira ku byaha. Umuntu yomara igihe kirekire arasenga agasengera ku byaha. Umuntu yomara igihe kirekire abwiriza kuko tubatubwiriza n'umushumba ariko akabwiriza ku byaha. Umuntu akamara igihe kirekire ayoboye ariko adakiranutse imbere y'Imana, akayoborera ku byaha, agakora ku byaha. Ariko icyo Imana idushakaho, icyo Bibiliya idusaba, ni ukwatura tukihana mbere y'ibindi byose, mbere yo kuyobora, mbere yo gusenga, mbere yo gukora umurimo w'Imana, mbere yo ibikorwa byose, ni ukubanza twagira gute? Tukihana. Ndio. Amen. Amen. Yasanye irembo ryanyuzwagamo imyanda, bisobanurwa ngo kwihana. Semeni haleluya. Amen. Titwasengera igihugu, titwasengera ubwoko tutabanje ngo twihane twature. Nehemiya icyo kintu yaragikoze, yarabajije aratura, yatura ibyaha, avuga ibyaha. Iyo umuntu yavuze iteka nk'iyazi bakavuga kwiranirwa kwiwe, Imana izimusanga, ijuru riza rimusanga, ijuru rikabana nawe, ijambo warivuga rikazamuka rikagera imbere y'Imana. Ariko kubera ibyaha n'iteka nk'iyi, amasengesho turimo gusenga ntari mu kurenga plafo, nayaha gusa arimo kuba amasandara hano, ariko hari amasengesho azazamuka neza 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 akinjira akagera imbere y'Imana. Yego. Imana ikavuga ngo rongayi muri Vineyard baratarana, Nairobi baratarana. Semeni haleluya. Amen. Nzakunda kubabwira ngo abantu bize imitsi yo guteka, buriya imishiri yose si imwe, impumuro zose si zimwe, kandi abantu babizi. Ushobora gucana kuvuga ngo hano batetse indagara, kandi utari muzi, utije muzi, ukaba wumva indagara nyine ziraho mu yikundo. Waca hano ukavuga ati muri inzu batetse izi mboga, iyo ni impumuro umutazayumva. Semeni haleluya. Amen. Hari bitaramo biza bitaramwa byinshi, ariko hakaba igitaramo kimwe. Semeni haleluya. Amen. Ijuru rikavuga ngo nukuri hari ahantu batarana. Ndio. Rongaye bagatarama hano, bagatarama hirya, bagatarama hirya, bagatarama, ariko hakaba igitaramo kimwe neza kizamuka kagera imbere y'Imana. Imana ikavuga ngo nukuri hari ahantu hari ikintu cyabaye. Imana ikamanuka, ministeri ijuru ikamanuka ikabasanga, mukumva ubwiza bw'Imana, mukabona Imana. Haleluya. Amen. Irembo rya kabiri
n'irembo ryo mu gikombe. Irembo ryo mu gikombe niryo rembo, n'irembo ryo guca bugufi. Ntabwo twosenga Imana, ntabwo twokora umurimo w'Imana tudaca bugufi ngo duce bugufi. Umva ikintu kimaze abantu kandi umva ikintu cisha abantu. Semeni haleluya. Haleluya. Nuko utemera guca bugufi abantu bose baririye. Ariko yasanye irembo ryo mu gikombe bisobanurwa ngo guca bugufi. Niba ushaka kumvirwa imbere y'Imana, niba ushaka kuba umukristo mwiza, niba ushaka kuba umuyumbe mwiza, niba ushaka kuba umutarami mwiza, umuyobozi mwiza, ca bugufi. Kandi uwicishe bugufi Imana izimuzamura, uwizamuye Imana ikamumanura. Abantu bose bazakorana n'Imana neza, bazawasirana n'Imana n'abantu baca bugufi. Ariko ubu nyine umuntu arimo kwamahengama ngo ni runaka, bamwe bazimiriye mu mazina y'izubahiro, abandi bazimiriye mu bindi ibindi biri ahanze. Ariko semeni haleluya, amen, ntacyo bimaze. Ariko igira icyo kimaze ni uguca bugufi tugasenga Imana. Yego, duhimana icubahiro. haleluya, atukuze mirene, amen. ni uguca bugufi tugasenga Imana. Nabwiye bazuru, ndababwira n'ukuri narabivuze, nababwiye tewe kuriya iyo abantu babatoye ngo bayobore, hari ukuntu tuza amajiriya ngo amanama politike ibiki, politike yacu ni ipendo. Politike yacu Pastor Abbas ni ipendo. Na ibindi ni ibyaha. Ugomba gutara nico duhamagariwe. Ariko bo gutora ngo uyobore na Kenya, kakujya umushumba bivuze revera, warangiza ukamva kuko ngo bikagukura hano mu gitaramo kurara tuviringa itano. Mwene data bivuze neza, tukorera twigaragura hano. Umunsi umwe twarigaragaye turi na Kivari, dutaramye na Kivari, umuhungu umwe yararwaye umutwe udakira, yari yararwaye, ararwara uwo muhungu, umutwe wari waramwishe. Ngo turangiza dutara umuhungu baratubwira ngo mureke twigaragambye, ngo twigaragure kuri isima, kuri podium, uyu muhungu akira umutwe. Tiniko niko umwuka mbwiye, yewe nyabo umwuka tiniko mbwiye, mureke tubikore. Turaviringita tukigaragura, twaro tukurana turigaragura, twavuga ngo Mana runaka nakiri umutwe. Hari kwa gatandatu ngo aje kuba kuwa mbere tugiye gutaha, aratubwira ngo yamayumva neza umutwe, kwavuga ngo te akantu kwa kubita ngo yamayumva kuko kakwa wari wabona nk'iyo umuntu ashize amazi nko mu gutwi, uzamva ukuntu wabuza amahoro, ngo yamayumva, ngo yamayumva gasumo, ngo arangize ngo yamayumva ko ikintu ko gisohoka gutya. Yamaba muzima, n'ubu ni muzima, yarakize. Yaravuze ati nzicwa n'ikindi ari ku mutwe we byararangiye. Niko yatubwiye umugore umwe ngo ni nyanduhura twigeze gutara mu munsi umwe. Kango vure. Haleluya! Ayimidiwe! Twigeze gutara mu munsi umwe, turasara baturi mu kanogo, turasara batugumva neza, turi kuri disket. Bari bashizemo za gasore na sangombe na zawani Jesus. Ariko magaza mva gasore yebe, gasore mu rukerera ihaniha murunga gutya cyangwa ngombe. Hari indi wacu twaga dutamba ivuga ngo alawehe umuriro gwa kutora. Tugenda kwita mu musumena wa Matakuma kuri Nyakiranga. Turatarama ngo cyo kugeza mu gitondo, tukaza tugenda twama twasambatara mu rubuga, twatuyashana mu muhanda. Kasambo yabagabo bazukirisika amatara twayakisha. Bro wase turi kuri alawehe. Semeni haleluya, amen. Umusugo turatarama mwene data yari yaragwaye insiko biteye ubwo, uwo mugore barakomeje kumwikorera bamujana ku bitaro. Turatarama neza, turanezerwa neza, igitaramo kirinjira kirakorera. Harya hantu uzure ubundi ukazumva kamarira. Hari igitaramo kimuzugeramo ukagusiga nturebe n'ubundi, ukazumva wagiye mu yindi si. Turatarama ngo dutarame. Umuhungu umwe yandika amandiko, ngo yandika amandiko. Semeni haleluya, amen. Imana yatubwira ngo tuyafate, ngo tuyamuheze, ngo niyo kire, ngo ari amakire. Nabonye aho dushira amandiko mu mazi Pastor Abbas, agasafuriya duteka amazi dushiramwo amandiko,
ngo dushire amandiko yose araroba, ikaratasi yose araroba, isigara akantu kameze nk'ujya kurwara, kangana n'urwara, kanga kuroba. Tugafata ikijiko tukinika mu mazi ngo kararoba karanga. Imana yatubwira ngo ico ni kinini muhaye ngo niyo kire muhaye. Narabibonye n'amaso yanje. Ikaratasi iraroba ahantu hose, iraroba iri mu mazi iraroba, ngije kugera akantu hagati, hamasigara akantu hagati kameze kanga kuroba. Twagakuyeho turagaca kujya twagashizemo kanga kuroba. Imana yatubwira ngo iyo ni kire mpaye umuvandimwe, mumuheza ayo mazi. Arayanywa arahuhiriza, ngo aje kuba kuwakanya, ararema neza za ruhuha, yakize ari muzima. Ubu nyine ari Burundi amerewe neza, umugore yaravyaye Yesu yamugiriye neza. Azicwa n'ikindi, akibisiko zarakize, zararangiye. Ndiyo. Haleluya! Zaravuze ngo naje ndi mubo, yanyuseho mbabaye, agira ibambe n'urukundo, aranyomora ngo arankiza. Yego. Siko baza muririmba. Yishuye imyenda yaje yose. Je sinzi kuririmba. Umunsi umwe nibwo navuye i Burundi kera, twari duharaye inkambi zikiza zi Burundi 2002. Twama tuja mu Cishemere tuvuye iwacu ku Ntondo, twama twikonera neza ni Burundi mu Cishemere. Ico gihe inkambi zo mu Cishemere barazisenya bazijana za Muyinga, za Mwaro, hehe cagiye. Turazamuka turataha, twegega twari twaje gusa tuje kwiga ngo turangize. Nibwo nazamukanye nk'indirimbo imwe ngo shike ndayigisha muri korali, ariko ikananirika ngo ariko ndayibigisha nyine ngo baruhe bamugeyo na bamutiyongera nabandi bayishakira nk'ijwi, barayigorora tukaza tuyiririmba. Niyo nigishije mu mateka indirimbo imwe mvuye mu Cishemere. Turasoshe. Amen, haleluya. Amen. Nukuri kose nta kintu umuntu yokora adaciye bugufi. Umuntu agomba gukora ikintu agaca bugufi. Nari mbivugiye ngo nukuri hari gihe Imana izi kugira neza ikaguheza opportunity yo gutarama, ariko ukabifata mu rundi rwego ukabishira mu bundi buryo, ukabudevya icyerekezo, ukabudevya umurongo, ukaja mu bintu bindi. Imana nimba Imana ikugize tuvuge ku rugero iguhaye titre runaka, nimba Imana iguhaye titre runaka, tibikubwiye niko ibikongereye promotion yo gutarama. Si kurya ni ugutaramira Imana no kwimbere y'Imana. Amen, haleluya. Cyane nizo kwirirwa ngo twagiye pastor bas ngo ko turi mu manama ngo akarere ngo karonga ikameze gute, ishize ngo akarere ngo oya kurangwishe ni mutarame musenge. Akarere musaka bamenyeshe dufite programme yi, dufite gitaramo ushize ngo bamenyeshe ngo bafite gitaramo, tugombore rino dutarame buce dutahe. Nivyo ibindi muhure nyine nko kujenga gahunda z'umurimo apana ibindi. Amen, haleluya. Amen. Nico Imana izishaka kandi muzukuri Imana nishiduhamagari. Soza irembo rya gatatu ni irembo rya kera. Iri rembo rya kera ni ukwibuka ibyo Imana yagukoreye mu bihe byatambutse. Irembo rya kera ni ukwibuka ibyo Imana yagukoreye mu bihe byatambutse. Niba ushaka kunesha urugamba ruri imbere, banza wibuke ibyo Imana yagukoreye ejo hashize mu bihe byatambutse. Niba ushaka muri byaravuze ngo bariyo migisha nonaha ngo Imana yakugabe ngo ibare ntusige numwe ngo rega ni myinshi yo gutangaza ngo hari abakurusha amajambere, ariko ngo aya Yesu niyahuje erega ngo ubutunzi ufite iyo ndirimbo yagazarimba kazamasa ariko ijoro rimwe bihawe. Ejo bundi naratekereje ndavuga ati ariko ko abantu bazabiganyira gupfa, natekereje abantu bari mu ijoro kazamazama yagazarimba iyo ndirimbo. Hari abakurusha amajambere, ariko aya Yesu niyahuje yagazarimba mu gitaramo tukagubwa neza. Nyabeza yamwakiriza ngo babo bayiguru bayija baba batubiyegereze inatosangana n'amacina manga n'amaninga betu busibe kuri none twahuye n'ubwoko bw'Imana mwitekerezo zisi zose echisere kuri kw'Imana. Ariko yeme Imana ntizibagirwa amasengesho yasenge kuri ya misozi. Umunsi umwe umugaro w'Imana gihamire yaratubwiye umunsi ngo arangize aratubwira ngo ukisi ngwisi ngigizwe n'abasenga ngo umunsi bogira guke mwijuma wubudika. Amen, haleluya. Amen. Nimba ushaka kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe, tekereza ibyo Imana yagukoresha. Bari imigisha y'Imana, hari bitaramo, hari icyo Imana yagukoresheje.
wongere kandi usubiremo. Umugaragu w'Imana asoza Dawudi agwana urugamba na Goliyati, yagaza abanza agatekereza ibyo Imana yamukoresheje iriya mu ntama zase, iriya mu mashamba ari umwungeri, akavuga ngo Mana ndagiye intama ngo idubu yarazaga ngo yacakira umwana ngo w'intama ngo nkayifata ngo ngahubuka nkayifata ngo nkayitanyagura nkayikuraho umwana w'intama. Yego nuko akabanza akabara imigisha, akabara ibyo Imana yamukoreye iriya, yarangiza akavuga ngo none se uyu Mufilisitiya ni niba ushaka kugira ngo Imana neza ugendere ku murongo, uzubanza utekereze ibyo Imana yakoze. Hari abantu bazabibagirwa. Utekereze ibitaramo wataramye, utekereze amahombi, utekereze amafungo, utekereze icyo Imana yakoze. Niba mushaka kugira ngo agire icyo Imana idukemurira iwacu, tubanza dutekereze ibyo Imana yagiye ikora kuri ya misozi, ibyo Imana yakoresheje ba sogokuru, ibyo Imana yakoresheje ababyeyi bacu n'abandi. Tubwire Imana ngo Mana we wakoze bya bindi, n'uyu munsi uracari y'Imana, tabara wiyerekane. Nukwibuka ibyo Imana yakoze ejo hashize kugira ngo uneshe urugamba ruri imbere yawe. Habe nawe ku giti cyawe intambara ufite, niba ushaka kugira ngo ikemuke neza, banza utekereze izindi Imana yagukemuriye. Wibuke wa munsi wari urwaye, wibuke wa munsi wari ufite ikibazo Imana yagikemura, n'ikindi naco wizere kuko Imana igomba kwikemura. Semeni haleluya. Amen. Bavandimwe, ibi zose dukora n'abandi barabikoze. Banehemiya abakozi b'Imana barasenze, baba imbere y'Imana, bagendana n'Imana, baca bugufi kandi bamenya icyo bahamagariye bagikora neza, ikivi cyabo bacusa neza. N'ubu nyine bari mu mateka ya Bibiliya ko turabavuga. N'abandi kugeza ku bandi bagenda bakora imirimo n'ibitangaza begeranye n'Imana, basenze Imana, biha Imana, basenga Imana. N'abandi bahari ubu nyine muri kinyejana cyacu Imana yakoresha imirimo y'ubutwari, n'abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu basenze Imana, biyegurira Imana, binjira mu bintu by'Imana, baramaramaza. Imana izikorana n'umutima uyishaka, kandi Imana izayereka umuntu bitewe n'imbaraga yishoyemo. Ndio. Amen. Imana ntiyo gufata ku ngufu, Imana izayereka umuntu bitewe n'imbaraga yayishoyemo, yayishakishije. Nushaka Imana cyane izakwereka cyane, nuyishaka bukeya izakwereka buke, uzaba umunyentege nke, uzaba umunebwe. Ariko nuyishaka cyane Imana izakubwira neza. Ejo bundi nabwiye bacu dutaramye hara kwa Iredi, turi mu gitaramo, abayimbe wabo bafite amasengesho y'iminsi 40 barara mu gitaramo basenga. Twari dutaramanye nabo, ndababwira ngo nukuri kose. Semeni haleluya. Amasengesho Imana izayitaho na amasengesho afite objectif, intego. Abantu bosenga iminsi 40 mushumba, bagasenga iminsi, ariko amasengesho adafite intego. Ari amasengesho Imana izisubiza, wosenga bukeya, wosenga cyane, wosenga iminsi myinshi, wosenga iminsi mikeya, ariko amasengesho afite intego Imana izayisubiza. Yego. Mureke ibitaramo zose dukora tube dufite intego, objectif, hanyuma Imana izatubwira neza. Bwana sipesana. Amen. Ndasoje, naringiye gusoreza nko mu Gasirimba. Yeme Imana ibagire neza, dusenge twihe Imana. Nukuri tituzokora umurimo w'Imana bitworoheye. Aizu kuravuga ngo warusha, ntabwo tuzokora umurimo w'Imana bitworoheye. Tuzokora umurimo w'Imana bigoye, binaniranye. Umuntu azaje guhaguruka mu nzu kosa n'uwikoreje agafuko k'isima, ukaza umugabo usoka agasoka ibihamambiro byizo agiye gutarama, abari gitangaza. Cyangwa umugore waraye kuri wiriwe kuri moto, nurangiza neza uhaguruka kuri za ntebe zawe, usoka ibihamambiro byizo hari yaguye gutarama, ukuba ukoze igitangaza. Uzamuvuga ugeze hasi uvuge ati Imana ndagushimiye, ndagiye pe. Ariko biza bifira mu nzu. Umunsi umwe nigeze gufata agakapo ngiye gutarama ndi mu wanje, ngo mfata agakapo numva naremererewe, nahwereye ndahwera gutya, kaza manza mu nzu nkigabije gero ngo ndwe no ariko ubusi satani yarandiganyije. Namafotora agakapo, namba nohereza abacu kuri WhatsApp, tebe tuzorinanisha gutarama none ibintu birahindutse. Ni dore nagakapo nanagashize munane integeke, ndaryama ngo bare kuryama ngoje kugeza saa 8 amazi ndakaragatira muri bitose, byari byanzabirangije ntaraje gutarama, ngo ndyame gutya ejo kugeza saa 7 nama muri bitose ndatunaguza neza, mbura no gusenga, nkama ntekereza nkamavuga ngo abacu nyine bageze hano, ubu nyine Gisirimba byakomeye, byagize gute, ndavuga ngo sizosubira. Wa mugore uzusunika nawe niko kazi kawe, uzusunika nubona birigize umbwire tiyaguruka ugende. Ariko karabaye n'ukuri kwiba. Semeni haleluya. Amen.
nimwakira ijambo ry'Imana. Imana irahari kutugirira neza kandi ni ukuri kose. Umushumba avuze ijambo rikomeye, ariko muzi gusenga amasaha 28 muhagaze mu musenga. Ejo bundi naganirije umudamu umwe iwacu wigeze gusenga amasaha 6 muri Mushojo, afukamye muri Mushojo. Irakonje Mushojo. Yagiye saa 4 ma ari yagiye saa 4 neza, ageza saa 9, ngira ngo nimbari saa 9, afukamye mu ruzi ngo arasenga. Yari yajanye ibyifuzo 39. Akwari igihe uwo mukobwa nawe yari ciyahuze. Icyifuzo kimwe, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, ngo ashike gutya hasubizwa 9, ibindi 30. Ngo Imana iramubwira ngo ivyo 9 nivyo ibyifuzo byibaza, biriya bindi na madiveri. Akimana n'igihube yabimubwira ati wakurungiye, siyo wakurungiye, ibizifuzo 9 nivyo kose. Ariko igikuru nyamukuru, wewe nguhaye umugabo. Hama konkoboka umuhungu neza uvuye muri kiriya ca Bijombo, araza aramushaka. Ubu nyine ni umugore ufite nk'abana 5. Ejo bundi naramwegere ndamwibuka, ngo mwibuke ndamubaza, ndamubwira ati subira umbwire ya masengesho amasana atondera. Twako twiruka ku musozi atushaye. Nako bati abatubona aho duhagaze nti bavuga ati none ko turishongereza. Yabaye kumbwira amakuru ngo ntondere gutya. Kandi bene ibyo bintu ndabikunda Bijombo. Ngiza nkunda ngo tugera ahantu umutatsero mu bitaramo. Twigeze nashoje. Yemwe nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Tasha guporomoka ikibaga kubwira. Noneho ubusubwe nigeze kujya gutarama hari imbarara inja gutarama mwa mujeyi. Ngira mujeyi ngo ndaza kurara mu wawe. Nza kurara mwa mujeyi ari kumwe n'umusore wacu warango ni Mitera. Ngo dushike mbwira mujeyi ngo igitaramo dutarama. Urambwira ibitaramo mwataramye n'abamarihemu Semuzima n'abandi, umbwira ibitaramo mwataramye kuko nari muzi cyo gihe barataramanye. Ambwira ibitaramo bataramanye n'abasemuzima n'abasemwanuka n'abasani mudederi n'abandi. Ambwira ibitaramo, ambwira za gahunda. Turanezerwa gutya. Yaravuze ngo turangize dufatwa n'ikiniga turarira na mujeyi, turarira Mitera nawe arafatwa. Yari yice nawe ntunga arafatwa ararira. Ndamubwira ati jirasha reka tugume turarira gutya, turarira turihanagura muzu, turimyira, turahwera, turarira, ariko umunezero mwiza Mana yawe. Tukaba turarira avuga abantu, asubira mu bitaramo bataramye n'abarutambwe n'abande. Ambwira za gahunda bakoze kuri Gatobwe cyagiye cya Mayimayi, uko Imana yagiye bakoresha muje yarambwira. Turanezerwa. Ndamubwira ati muje undemye mu kandi kintu gikomeye, tuje kuza nka saa 9 turashima Imana turajya. Bwana Sibesana. Amen. Hari umunsi nabwiye Aline ngo tugende tuje hariya Kasarani, tuje kuganira na Revera Bizimana. Turagenda na Aline ngo dushike Revera Bizimana atubwira ibitaramo batarama. Atubwira kuri Gatobwe na bamuzuzi n'abandi, aramanuka agera inani gusa atubwira ibitaramo. Agera Butare, agera hariya atubwira abahungu bamwe bigeze gutaramana abagabo bamwe, ngo umugabo umwe ngo agira kwizera ngo arabagira ngo arakwasenga, arababwira ngo agiye gufata akayungirizo kano bagaza bashobora gukifu. Ngo nimba Imana yivise gusenga kwabo, ngo baje muri uruzi ngo nibarangiza ngo bashike ngo akavomeshe ngo amazi. Ngo amazi nahagarara ngo baramenya kuko Imana yivise. Kandi nasohoka baramenya kuko amasumvise. Ngo arangize ngo baragenda bahabasenga, basenza Imana neza ngo bashaka ngo yagiraga kwizera uwo mugabo. Yaramutubwiye Bizimana ngo baragenda ngo bagere mu ruzi gafata akayungiro. Ngo yamadaha amazi gucya amazi yamahagarara. Ureba akayungiro musikeri yamyenge yose ngo Madame Reve. Yamyenge yose ngo amazi yamahagarara. Ngo barahwera gutya. Yaratubwiye gutya nari turahwera gutya. Nukuri kose twatashe tudasezeranye. Twama dusohoka turagenda turamubwira ngo sigara turagiye. Ibyo nizo bitaramo abantu bagaza batarama. Naho bunyine umuntu ari mu gukizwa uki yatangira gusenga kera ngo abaye nabi. Ayi nabi ariko muzabukina nabi. Umuntu yasenga none yagira gute ejo akaba yahengamye ngo umuhanuzi. Umuhanuzi we bongo. Umuhanuzi
abandi babiriye inguna abagabo barataramye barasenga batindana n'Imana barasenga barara mu basenga amasengesho y'uburyo bwose bashaka amaso y'Imana yabivuze neza no kuri umushumba yavuze ngo abantu nti bari mu gushaka amaso mu biganza by'Imana ko tiba gushaka amaso y'Imana ariko umuntu yagira gutya ubwana bw'umukobwa butatu bwa mwambara kera ngo n'umuhanuzi ko aramu twaza ibitabo yahegamye ngo ni nabi wa bongo turi umuhanuzi uri umubeshi uri umubandi hari abandi bataranye bati ariko uko Imana itavuga ati twataranye ariko iyo itavuze abantu bazaneze ko cyo mugahwera ukazongera wagize byageze gute amaze mukumva mugize morale kumeza gusenga mureka twumve kuvuga Imana ivuga mugasenga igaceceka mugacikide mureke dusubire dusenge twigeze gusenga na mwene data mutusi zamuvuga yibe mutusi wa metero mukuru wa bigabo pastor bigabo wa Gidurayi akamutusi kwarataramaye mutusi twigeze gusenga umunsi ngo turimo dusengera mu nzu turi ahantu turi mu nzu ngo turagize ngo aje kuba saa 8 twa dusengera uwo muntu yari afite ikibazo Imana yamitwihorera ceceka twara abayumve twicaye mu nzu ngo twagiye gutarama twihanukire twireze ngo harabitanga nawe ngo atubone yabavuga ati baraho ngo mu rubara ati barakora igitangaza ariko muzi yo mwiye gutara muri kabanga hamwiyaminiye ngo dushike kandi nako tubona kuko dukora ibitangaza nyine tukakaba tubona nyine kuko ari ikintu kiwe ngo dushike dukubite gutya dukubite gutya turasenga abantu abazi kuganya baraganya Yesu yamaceceka maze turakomeza gusa turactive turasenga ngo tujogeza ko mu masaha 8 tembe tuguye umwumwe ibigori byari byeze ati muzari mishashi twose mwe kabasha mu rusitiro muzari ibigori twose bishira mu rusitiro bazana ibigori bashira nk'umuriro mwiza maze twose ibigori gandaravira haleluya ayibidiwe amen barosa baha bose ibigori nyine biha bituragurika ibigori byari byeze amaze mutusaririmba ngo sikuzi mugenda duba ngo lukiza Yesu ari hofi ndio aririmbi igitero kiba ngo tukaniriza urugenzi ngo turi hofi kuruhuka aravuga ngo kengere isi kuzana sinzi ukuntu yavuze gutya amaze gitangaza amaze ijuru rirasaduka gutya amaze Imana iriyereka niho numvise Imana ivuga izina ry'umuntu nukuri kose tutari tuzi Imana yamivuga ngo runaka ngo ivuga ngo runaka uwo mugore akubita urushiko kanwa aravuga ati none birashise tuwo mugore tutaraturanyana mu muhanda niki komera Imana naho abantu bari mugiraho cy'umuntu yemera none yatangira gusenga ngo kera ngo Imana ngo kiravuga ngo n'umuhanuzi ngo ni nabi ngo niki ngo nibi bazo ugenda usoma ijambo utuze nyenyekea Mungu atakwini watu igihe cyawe kizogera Imana iguheze imbaraga kandi ukore mu mwanya wawe ariko ico cisha abantu bakizimiriyemo bagipfiriyemo abantu ni intumbi ni imirambo n'ukuri n'amagufwa kandi wareba umuntu neza wamugarazo ugasanga ni kurutu kujya bagazava ngo kurutu ngo nyawo ni kurutu ndakintu nakimwe wamwitegereza ariko uko satani zambiduseka Paulo bagazagira abantu bakavuga ngo bajya bubise ibihugu ngo bagese nini abagabo b'imbaraga baseze ariko wari mu kugera hantu ngo niba abandi ngo bari mu kubesha abantu ugahanurira umuntu ukamuhanurira warangiza ukazumubwira ngo sivyo ngo emera ukazumwemeza ukashaka kumeza ngo se ngo sivyo ngiryo jambo si oya si kubaza bahanura abantu bagaza bigaga n'ishuri ry'ubuhanuzi cyane aho basamwiri abantu bagaza biga ishuri ry'ubuhanuzi bakiga twebwe umuntu watwigishe gusenga pastor wacu data bukwe yitwa Gasabo bagaza twigisha uburyo bwo guhanura akabaza twakubita gucya neza kuya abantu muri moto wakwaza neza wapapira gucya ngo gusobanura akavuga ngo banza tuze ceceka umugahwera gucya ibyishimo bikabisha nyine ukumuta nigeze kubona umuhungu mafatwa n'amandiko baramukingirana baramanza yamaturika gutya intoke y'ikibisebe ngo neza urakorereye baza witonde wagira ngo urasobanura baza witonde ceceka dusenga Imana gusa tunezerwe ariko ubu nyine nakavuyo ariko umuntu kubona ibintu bihari ngo umutakamba avuga ngo yereswe ibintu ngo 8 ayo wewe yewe ibintu 8
ngo gutya ngo ndasenze ngo mukamanyereka ibintu 8 ngo automatique ariko n'umweretse w'igitangaza no munyembaraga site ibintu 8 habe na kimwe buza mukukubira bukarinda bukaja guca frese turarangije siyane noneho semene haleluya amen. ibyo nibyo abantu bayobeyemo mubanze murinde musenge semene haleluya Haleluya. kuri satani iziseka abantu satani ikavuga ati baraba kuriya abantu nibo baza abanyembaraga bazamamenya akavuga ngo uriya muntu afite ikimurimo kandi bazabagwanya umuntu bahabagwanya itara rimuriho mbese ampuri muriho inyenyeri muriho bakamurwanya habe niyo bamurwanya bakamwitsa hasi ariko bazabavuga ngo uriya ni umugabo hariko akaba bandi umuntu ugira gutya semene haleluya Amen. habe nibiheko n'ukuri kose abantu bagaza bataramo cyo mwahudumiya gutya mwahudumiye bikaza bitibuka mutarinze mugira gute twigeze gutarama gutya turatarama turanezerwa diskete irimo gutya dutaramiye gutya ngo ngira gutya nje narabyiboneye mbona umwene data umuntu umwe gutya yicaye gutya mbone ko akuramo ikintu gutya agisingiriza umwana wicaye gutya turi mu gitarama ageza umwana ngo ngira gutya ariko mbone n'ishupa ngira gutya njya ku mwana ishupa rya ox ririmo amaraso ari furubira tutamubwiye ngo zana gira gute gusa guhudumiye twaduhudumiye twasase haleluya gitaramo asaza turi mu gitaramo arasha afata inani asingiriza umwana wiwe ngo arangize ngo ngira gutya mbona ni ishupa wo kwa ku mwana kano kantu kakareba umwana se ngo ngira gutya sanga ni ishupa ariko abantu barimo kwamba satani yamitera abantu ngo umuntu yaje ngo rimutunge kamera ngo rimwe kabatunga kamera ngo mwerekeze hano ngo mwekaberekeze hano bavandi reka tubireke abantu barimo kuvuga ibintu bakavuga ngo bagize ngo barengereye ariko n'ukuri kose Eliya yaravuze ngo niwe wenyine usigaye Imana yamugira ngo aracari ibihumbi bitarafukamira bari hari abakozi b'Imana bari mu kuri hari abapasiteri bari mu kuri hari ababimbi bari mu kuri hari abarevera bari mu kuri hari abamama bari mu kuri bahagaze mu kuri ku mahame y'Imana rero tugomba gukora ibintu muri discipline tukabikora neza mu bwitonzi kandi tukabikora nk'abakozi b'Imana bagabura ibyaye n'ijuru rikishima rikavuga ngo n'ukuri reka dutambe so dukora ibintu neza twiha agaciro no mu gihe tutakiriho abantu bazavuga ngo barunaka bakoreye Imana Yego. amen Amen. hari abakozi b'Imana n'abandi batubona aho tugeze batwigireho bavuge ngo n'ukuri aba bantu n'abatarami aba bantu n'abasenzi Imana ibagire neza Amen. bakushiramo
Yesu we